Omišanin Jure Lučić, velik zaljubljenik u adrenalinske sportove na snijegu, prije 10 godina sam je osmislio svoj prvi ski bajk. Ovog će vikenda na Platku imati priliku ugostiti ponajbolje vozače koji na ovim zanimljivim jurilicama krote snježne padine. Detalje donosi i naš Bojan Kosjer. Are you ready for race? Yeah. Ski bike je fora prvenstveno zato što je to alternativa za bicikle, jel? Bicikle, motocross što nam stoji u garažama zimi, mi imamo alternativu i zašto se ne bi zabavljali cijelu zimu, jel? Iako je čovjek s mora, Jure je umjesto uživanja u 30 stupnjeva na plaži oduvijek više volio adrenalinsku zabavu na planinama. Imam tu ljubav prema snijegu, ko mali sam skija, borda i jednostavno nije mi više to predstavljalo nikakav adrenalin, mora se naći nešto novo. A ovo me totalno upotpunjava i stalno neke ideje nove dolaze, jel? Što se tiče vožnje. Ako imate mašte, onda stvarno možete izvoditi svašta. A onda je upoznao Emanuela, višestrukog prvaka Hrvatske i pobjednika Pannonian Challengea u cestovnom romobilu, te mu ga preuredio i promijenio život. Stavio je na taj romobil koji je običan skije, ja sam to probao sam taj trik koji sam radio tu i kad sam to uspio sam rekao ja moram nabaviti ovo. Ja vozim i snowboard od 8. godine pa poznam skiju i rubnik pa mi to jednostavno nadodaje i onda je to kombinacija, ajmo reći, skije, snowboarda sa romobilom. Tako da nije uopće lagano zato što je full lako izgubiti kontrolu i to, ali zabavno je full i nije mi jednostavno, zbog toga uživam u tome. Član ove neustrašive ekipe je i Teo, također veliki zaljubljenik u ekstremne sportove, koji nam je objasnio kako započeti avanturu na ski bajku. Za početak neka blaga nizbrdica i doslovno ko dječja guralica, s nogama se odgurivat. A kasnije kad krenu malo veće brzine, stvar je u tome da se treba nagnut, da rub skije u biti uhvati i onda imate gripa više nego na cestovnom motociklu, onda počinje ludo. To što oni rade, ja vozim sve i sve ću probati sve, ali držim se ovog tu, trebam učiti nove trikove na ovom. A inspiraciju za njih dobit će ovog vikenda na Platku, gdje će se održati prvo međunarodno natjecanje u ovom sportu u Hrvatskoj, na koje stižu ponajbolji svjetski downhill vozači ski bajkova i romobila, a vodeći svjetski proizvođač ski bajkova će održati i prezentaciju za sve zainteresirane. On će sa svojim trenerima odvojiti vrijeme da bi se moglo pokazati na koji način se vozi, upravlja i malo predstaviti to puno bolje. Jel? Prijavili su se stvarno vozači, renomirani downhill vozači, bit će stvarno ozbiljna utrka. Dolazi i ekipa izvana koji vozi romobil profesionalno, baš profesionalno. Dolazi čovjek, ja mislim, koji ima ovu tvrtku od ovih romobila. To će biti show i s romobilom, dolazi njih 2-3, ostali s biciklom. To će biti ludo. Ako su vas ovi kadrovi jurnjave snijegom privukli, svakako se ovog vikenda uputite na Platak, a sve detalje o ovom sportu i atraktivnim snježnim jurilicama možete pronaći na internetskoj stranici i društvenim mrežama Ski Bike kluba Croatia.